Nkosi uma uthandiwe awuthandwe ngoku-right kodwa uthandiwe nawe uNkulunkulu umile uyangilungisa noma uyakulungisa nawe ngendlela zonke. Nkosi yami ngiyabingelela kakhulu nje ngiyayithanda nemfundo yethu ethi wathi kubo ngingumHebheru ngiyamesaba uJehova uNkulunkulu wasezulwini owenzile ulwandle nomhlabathi owomileyo. uJohn indlela ayichaza ngayo uNkulunkulu wakhe noma esefike laphaya ngoba kwathiwe efike laphaya ngezinto esezibekiwe ukuthi cha bobo wafika lapha kanjani kodwa uma esephenduka esebuye ingqondo yakhe ibuya uthi uhlukanisa uNkulunkulu wakhe ukuthi cha bobo lo wami uNkulunkulu owenzile ulwandle nomhlabathi owomileyo. Nkosi yami bese ngifunda lapha u-unshakable identity, living as God's originals in the world of copies. Bazalwane Nkosi yami Sunday school nama-teenager nabo bonke nje nabazalwane bonke uNkulunkulu usithandile kakhulu. uJohn ngayivukile kumina ukuthi hayi bo uma ekhuluma uJona ehlukanisa uNkulunkulu wakhe owenzile ulwandle nomhlabathi owomileyo yajula kumina le ndaba ngoba phela indaba elapha kuGenesis uNkulunkulu edala izulu nomhlaba ukuthi wahlukanisa wathi lwandle shona limanzi shona le wena umhlabathi qoqelana ndawonye uNkulunkulu edala ukukhuluma ngomdali wezulu nomhlaba bayabazo nabo banoNkulunkulu babo kodwa manje emchazo wakhe uNkulunkulu opheleleyo uNkulunkulu owawonkulu Nkosi yami angazi ngomchaza ngithini ukuthi unguNkulunkulu onjani. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane indlela uNkulunkulu asinakekela ngayo nasithanda ngayo ngoba la akusizakali umntwana kuphela kodwa ke Sunday school nama-teenager the first 3 months wenu lona manje nizwe two Moses waba no first 3 months uma wathi emfida ngawo uyena lo first 3 months owamsiza uMoses noma esesemanzini eselaphaya wavuka first 3 months wavuka ukuthi umHebheru lo akanakudliwa izingwenya la futhi akanakubulawa ufaro kodwa kwavuka lo ngoba manje first 3 months uthi-ke Nkosi yami uma eselapha emanzini sekuvuka uNkulunkulu seyaphuthuma uNkulunkulu omangalisayo uyaphuthuma. Bazalwane uNkulunkulu ukhulumile ngendlela emangalisayo ngiyayibheka lento ngithi Nkosi Nkosi yami uma nje ngicela ukufakaza ngaleli izwi ukuthi uNkulunkulu ngempela unguNkulunkulu wangoqobo uNkulunkulu wethu omangalisayo khona isikhathi uma la-ke kwaze kwezwakala ukuthi hayi akasakhulumi manje la kodwa ukhuluma umoya ethi uNkulunkulu lo uNkulunkulu of all nations uNkulunkulu manje Nkosi yami ngicela ukuthi sifunde leli zifakaza nje ngalo ukuthi unguNkulunkulu uyakwazi manje nibheke bantwana ukuthi njengoba kiwe esikoleni nje ngempela njengoba nifundile la thathani lokho enifundileyo nikwenze niphile. Bazalwane kunalento enhlizweni yami ngisamile nje singakafundi kunalento ethi ngempela isikhathi esiningi mangabe kubantwana babazalwane kuba nalento yokuthi ngizophila kanjani lapha esikoleni kunama-copies njengoba ifinisha kunama-copies ama-copies kwenziwa noma kanjani umhlaba udominatwe ama-copies manje angithi kuyaziwa noma kanjani ezikoleni angisezwa futhi nokuthandaza ngathi ekuthandazwa ngohlelo oluthile angazi kodwa manje angazi kodwa-ke manje bese ukuthi abafundi bona benza noma yini abayithandayo. Manje-ke wena njengoba wena ungumHebheru wamaHebheru manje ubhekekile phela ukuthi uyovela ungumHebheru wamaHebheru silapha nje ngoba sithi cha bobo vela usho ukuthi ngumHebheru wamaHebheru
ngiyayibheka lento khona lesizwe ngesikhathi silana kwinkonzo yabasha kwakhulunywa ngobuzwe kwakhulunywa nangenkolo yabona ngempela nami yangithinta lento yokuthi umntwana weSulumane ngangazi mina ukuthi bayafunda kanti ezikoleni lezezini ngangibona abantu bafunda kweza kuphela ngoba befuna ukunesa into yabo cha bayaya ezikoleni bafike kushintshe umthetho wesikole ucompromise umthetho wesikole ngenxa ukuthi semfikile yena nenkolo yakhe uyimele kube ne-uniform yakhe noma bangathungwa angangamiswa nge-uniform kuthiwa ami kanje kodwa bese kufika kweyakhe izoma isiSulumane ngiyayazi leyo nto bazalwane ngiyayazi futhi engidabukisa ngoba kuleso sikole engangibona khona lapho kwakuthi iy'ngane zabazalwane njengoba sekukhona lo moya wokuthi hhayi sizogqoka nje i-uniform kodwa-ke hhayi uma ngithanda ukugqoka ibhluwe ngigqoka ibhluwe elinjenge-uniform phela angitho njalo kona iy'ngane zabazalwane sithi ukuthi ingane yomzalwane yona igqoke ibhluwe ngoba ngiyayizwa le ndaba ukugcineka kuma-copies ukugcineka kuma-fake uNkulunkulu akasisizeke lapho abe nathi ngempela sikumele njengoba sekushiwo sekufundisiwe akukho okunye okudlula lokhu uNkulunkulu ukhuluma uqedile ngencedasi yakhe lokho nje khona-ke lelizwe elingithintayo elikhombayo ukuthi ngempela bakwenzile bakhona nabanye abantwana abayephilile le mpilo kwalunga ulokhu lani amakhosi esibili uchapter 5 amakhosi esibili uchapter 5 u-Elisha uphilisa uNahamani bese kuthiwa uNahamani induna yempi yenkosi yase-Aram wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe otusekayo ngokuba uJehova wayenikile i-Aram ukunqoba ngaye uJehova wayenikile i-Aram ukunqoba ngaye bese liqhubeka-ke lithini futhi wayeyiqhawe elinamandla kepha wayenochoko wayeyiqhawe elinamandla kodwa yama ukuthi ngempela ufake kungena noma kanjani akukhathali ukuthi la ngikhona kube uJehova ovulekile khona kodwa mina mangaqapheli ufake noma ucopy uyangena wayenochoko uchoke siyazi bazalwane ukuthi isimo esiba ngikhona ngumzalwane kodwa ngibe nayo lesha lento awukusi yami iy'ndaba ezibuye neyibona le nto kube yilokhu nalokhu nakhona kuma-teenager naku-Sunday school kungenzeka lokho kuthiwa njayile ngane hhayi iyithanda impela uNkulunkulu futhi iya-athenda kodwa ayideleli kanje kodwa bebekhuluma nina ngiyabonga kade kusho nina nithi inhlonipho nithi yizo zonke kuthola abantu hayibo kodwa inhlonipho ayikho la kodwa uNkulunkulu akasizeke uNahamani wayenaleyo nkingane wayenaleyo ukuthi hhayi wenza kahle impela unqoba izindwe ngaye kodwa manje uyayithanda-ke le ntombazane kuthiwa-ke uma ama-Aram ayephumile ngamaviyo abuya ezweni laka-Israyeli enentombazane encane yayiyincekazi yomkaNahamani yathi enkosini yayo sengathi inkosi yami ingaba phambi komprofethi waseSamariya khona iyakuphiliswa othokweni lwayo intombazane yincane ikhuluma nezikhulu ikhuluma nezikhulu zase-Aram ithi hayi ukhona uJehova uyabona umuntu ngizwile bazalwane nami ngihleli lapha phansi uthe masithi uma uNkulunkulu ophethe omninimandla onke umighty God yibo bonke ngakuzwa lokho uguqula izinto kuyaguqula into kanti sishoda ukuthi nje simusho sishoda ukuthi simphile sishoda ukuthi nje senze intando yakhe bese siphila lokho nje kukodwa kuyayiguqula impilo eyibaguqula izikhulu hayi kodwa kuthiwa yathi mayisho lokho ithi ngathi ukhona uJehova uNkulunkulu wasezweni lakithi
Ngaya kuye nje ngenxa yokuthi le ntombazane yayingazange idele uPhebheru bayo, yayingazange idele u-Israyeli bayo, yayingazange ithi mesifike kaNahamani iguquka ibe enye into. Uyathi mayikhuluma yezwakala kwabonakala ukuthi hayibo ngempela njengoba sisenkingeni enje la ekhaya ikwaNahamani phela guquka. uNahamani wathi bese esesindile sekusindile othongweni wahlambuluka wazi wahlambuluka wathi umthetho wami njengoba ngiphila nenkosi ngiya endlini kaRimoni ngiyencika khona eyohlambuluka evuma izono zakhe. Kwaguquka isikhulu sathi hayibo amandla kaNkulunkulu ngempela ezikoleni kungenzeka. Bazalwane iloko engisho ukuthi ayisingesabini kuyenzeka sanesitulo kuyenzeka siphila nje kuNkulunkulu simkhola simthemba. Ngiyabonga ukuthi nina nisho konke ngama-values kanti niyakwazi siyambonga uNkulunkulu. Qhubekani lapho-ke angabi ama-values lokuthi ngiyakwazi kodwa ngiwaphile ngihlale kuNkulunkulu. Yilokho nje kusenhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo muhle uthembekile unguNkulunkulu. Laphaya e-Aramu kwakungama-copies babezikhonzela nje ngoba siza ukuthi hayi wayinikile uNkulunkulu ukuba aboko-Israyeli ngoba emjezisa babengama-copies ngoba lapha kwakuzikhonzelwa nje uziphilele nothoko lwakho akukho muntu ozokhuluma akukho lutho. Siyayizwa-ke indaba yothoko ishezwini kaNkulunkulu ukuthi uma bephuma eGibhithe kwathi ngenxa yesono sokuhleba awukazalwane koMiriam kwavele kwathiwa hayi yami inkonzo yama uthoko olubhidile manje ngoba kuyisifo esimisa zonke izinto esenza ukuthi umuntu angabe samukeleka embusweni kaNkulunkulu. Ngiyayizwa lento uNkulunkulu umuntu uthembekile unguNkulunkulu wethu. Yiloko nje kusenhlizweni yami ukuthi siyambonga kakhulu uNkulunkulu uthembekile ungcwele. Hayibo impilo yethu nje iyamangalisa. Ngiyamesaba uJehova uNkulunkulu. Base-ke bethayibe besaba basebethayibe ngeke phela sibuka phakathi kwethu ngoba wena phela ngeke ngoba manje kwenzeke kanje kanti nguNkulunkulu omunye hayi bambamba. Kukhona lento engithintile futhi uma ethi ngesikhathi efundisa uthi uJosefa kwasala ingubo. Yazi ngengayinaki lento ibona phela ubufakazi obenza ukuthi angene impeleni kwathola ubufakazi obuphathekayo ukuthi hayibo bazalwane uNkulunkulu uyasithanda nakuba kunjalo kodwa uyasithanda. Wangena etilongweni wafuna uNkulunkulu wanaye wamngena ngoba wemfuna kungowakhe ukuthi emthanda. Usithandile uNkulunkulu usenzela konke okuhle. Yiloko kusenhlizweni yami. Inkosi kusise ngisafakaza ukuthi ngisakhuluma izwi kaNkulunkulu ngempela liyakhomba ukuthi iy'ngane zimelwe kanti iy'ngane ezizoguqula njengamanje kuphethe iy'ngane ziyabusa zithi uma ngithi angifuni ukuthi kuphele kanjalo ngoba phela uma ngabe singazange sambuleke noNkulunkulu kujika kube yizona ezishaya ukuthi kanti kuthiwa nje hayi kodwa manje siyambonga uNkulunkulu wethu uNkulunkulu osithandayo osilungisayo uNkulunkulu ophakeme kakhulu uyinkosi emangalisayo akekho njengaye. Ngiyacela ukuthi usakhuleke senkokhile.